Masuphendukile. Ngishona salibonani mama. Yebo baba. Unjani utata? Kanti umama Hayi umasala bekhala amadolo manje sezizose bemfonela sothiwa amasala kasakwanisi ukuhamba. so abantu abanceda ubanjwe nabantu. Ngiyamanga ukuthi bancede bechiwe umuntu enje so babenceda njani. Kodwa basesekhona. Basesekhona. Kugcwele abantu. Abaningi. Ungwenya lokho enqole eziningi ukhona. Ukhona la ngayo. Mama kuhamba njani? Kanti kwenzakaleni? Bakithi abantu laba iqolo lamsela ibuhlungu. Kuhamba njani? Ade lento ebeyamanzi sayibona. Bele ntebe lapha. Yeah, sayibona. Mfana nje yabona ukuganga bazana. Hayi asuka. Mama thina sakhuluma ukuganga. Abantu abana bakhuluma emhlanganweni bathi umuntu olento yakhe izabone ngasahambi. Mama bekanga. So wena usho ukuthi mina yalwe. Ngiyani intebe? Intebe ngiyani? Mengcinile. Intebe yamengcinile. Asiyokuloya bakithi nge. Labana abantu mfana bakhuluma mama. Manje sikhuluma iqiniso umama komfana uyaluza umama uyaluza umzali wena mntwana kuhambe maluza. Hayi mana sikhuluma iqiniso mama into eyenzakalayo kwathiwa umuntu olento yakhe qamula nxa kuyintebe qamula ulethi bachise. Wena ukuthi ubona ngane mina yaloya. Azange ukuthi uyaloya mama sikhuluma into eyakhulunywa abantu laba. Qamula mama ukuhambisa. Hayi mana yomthenji nephumulo mama. Bathi iqiniso lo lelo jahafu utshela umalume wakho umama wakho bakhipha intebe le yahayi. Intebe ingaphi? Asayiboni. Angiboni. Asakwanisi leqolo le. Methi mama khuluma vuma iqiniso ukuthi intebe le benkanga ngayo. Asiyokuganga mama. Ngiyani phela ngicinileyo. Mana mbabone jaka batshela umalume wakho iqiniso umama ngeke. Ubonisana nabo malume. Akula ngenye indlela ukuganga lokho. Hayi